kay hilal na isangi zote branch MHEB president kania hey voin hianin Champhai district chan chhuana camping a MHEB zote branch mingin an hnatlanga he hnathlang hi sub headquarter Champhai MHEB bultuma ne ania voina hei mi somthum lai kan branch satangin hnathlang kan thok chhuaka tin hei na tho tura lo tamang renga ei rong bol pui te ba ka a mun vel then fai te bathroom toilet ti vel ti fai te le chhuat no te tin hei bu fai thak te tho tur chi sang alo oma he hnathlang kan hun kan man pa hian kan branch in thilpek tlem azong purun sen bek te chhang tlem te kan keng ve boka chutiang chuan vo in hian hnathlang hlim takin hun kan manga chu ba ka chuan hei he camping a hianin mi engamazat mi zathum chuang la an lo luta an mel te kan han hmual om kan ti a hlim thak kan ti hle a he ke ma hianin tharau lama be sei na thar nei te tin rui hlo ngai chan chhuwa ngai ni a in ria te mi che sang pian thar na lo chang to in tuai thar le ngai te tan pho he ke ma hian mun na om veka kar le lama pok hian camping hi chhun zom le tur buat ruwa manani a chu wangin mi zong helai ke ma hian lut turin MHEB ming point kan in soma amamo tu apiang te tan mun omani ti te kha kan han in se thar boka vo in ya hian hei game na hian mi thok thale amin phalten eile in tur thil chi sang an keng khom zela tin thing khengin tuite engkim mai mamo tur zong hi voin ni a hian min phalten an ron tho khoma alom hom khop maya hetiang lamaril ru nei te tan po ala tho ze the ni ti te po kha kan han in sil se hal duwa camping na mitin te lo kala he kem hun ron manga pathiana in tuai tharna le be sei na thar ne ya he hun ron pang tur hian mi zong kan ron in so mani e